Imana ntabwo yishura amasengesho yose, ntabwo ari amasengesho yose umuntu asenze Imana yishura. Ntabwo ari igihe cyose uzafata amafungo uri kurondera mu nyonga h'Imana, uzaduga umusozi, uzagenda mu makoraniro hama ngo usenge hama Imana ngo yishure amasengesho yawe yose. Iyaba amasengesho yose abantu basenga Imana iyishura, wewe uba warapfuye, ndetse uba warapfuye, uba waramaze gukamangana. Ati impamvu yahe? Ni kubera abagusengera nabi ni benshi, ndetse n'amasengesho wowe ubwawe wigeze kwisengera kugira ngo upfe utahe nayo ni menshi, ubwo ntabwo uba ukiriho. Kubera igihe cyose umuntu ahuye n'akabazo aba yumva yasenga sero nicyo kibazo arimo, ariko igihe usenze sero n'igihe ugezemo ntabwo ushobora gusenga neza bitewe n'iyo situwasiyo uba ubayemo. Icyatumye Daniyeli atagira ubwoba no mu gihe bari bamuteguriye intare, ni uko Daniyeli gusenga yari yarabigize umugenzo, kandi Daniyeli yari yiyizi yuko atacyaha afise imbere y'Imana ndetse n'imbere y'umwami. Aca aravuga ngo nimba mfitaniye ubusabane bwiza n'Imana, ni iki cyatuma intare zaremwe n'Imana zishobora kunyica? Ni iki cyatuma imigambi y'abana b'abantu ishobora guhagarika umugambi w'Imana ku buzima bwanjye? Ati ibyo ntabwo bibaho. Daniyeli ntigeze asenga avuga ngo Mana uyu mugambi uburizwemo, oya, ahubwo ngo Daniyeli yakomeje afukama gatatu ku munsi asenga Imana ye nk'uko yari asanzwe abikora. Daniyeli ntiyasenga kubera haje ikibazo, ahubwo Daniyeli gusenga yari yarabishinduye ubuzima bwe. Turabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro, haracyariho ibyizigiro. Amahoro y'umwami Imana nakomeze kubana namwe, mwarahizagiwe cyane rwose. Turabashimira mwebwe mumaze gukanda subscribe cyangwa sabone kuri no channel yanyu ya haracyariho ibyizigiro TV. Turabashimira namwe mugira partage kugira ngo abandi babashe kugegwaho na zino nyigisho. Turagushimira nawe ushyiraho like ndetse ukandika no muri commentaire. Ivyo iyo wabikoze bitumenyesha ko wakurikiranye ikigwa cyose, kandi bikatumenyesha ko ikigwa wagikunze. Ivyo bikadutera gukora ibindi vyigwa kugira ngo turushirizeho gufashwa. Imana ibahezegire cyane. Nimbarira ari rya mbere udukurikiranye kuri no channel, nagira nkwibutse gukanda subscribe cyangwa sabone kugira ngo igihe cyose dushizeho ikigwa nikikaje kigucika. Imana iguhezagire cyane. Tugiye kuganira ku ijambo cyari kuri teme iravuga ngo Imana niyishura amasengesho yose. Turaza kurebera hamwe ibintu 8 cyanye impamvu 8 zishobora gutuma amasengesho yawe usenga Imana idashobora kuyumva, idashobora kuyasubiza. Abantu 8 cyanye impamvu 8 cyanye ibintu 8 umuntu iyo yabisanganywe amasengesho ye ntabwo ashobora gusubizwa, ntabwo ashobora kwishurwa. Usomye Matayo ibice byaho 7 murongo wa 7 ukageza kuri 12 ku 12 aravuga ngo gusaba ngo musabe muzohabwa, murondere muzoronka, muramutse muzokugururirwa, kuko usaba wese ahabwa, urondera aronka, uramutse yugururirwa. Hari umuntu muri mwebwe umwana wiwe yo musaba umutsima akamuhibuye, cyangwa yo musaba ifi akamuhizoka? None mwebwe ko muzi guha abana banyu ingabire nziza muri babi, mbega so mu ijuru nazorushiriza rwose guha ibyiza ababimusabye? Ngo nuko ivyo mugomba kwa abantu babagirira byose muba ariko mubigirira namwe. Ivyo mugomba ko abantu babagirira byose aba ariko namwe mubibagirira, kuko ivyo ari byagezwe n'ivyo bavugishwa n'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Turakomeje rero kino kigwa cyacu. Ikintu cya mbere rero gishobora gutuma amasengesho yawe adasubizwa, usomye ano mu gitabo cya Matayo baratubwiye iki gihe cyose dusabye Imana itegerezwa kumva iyo dusenga, kandi Imana itegerezwa kwishura ibihwanye n'ibyo twasabye. Acatanga karorero aha yari Yesu, aravuga ngo ninde muri mwebwe umwana wiwe yo musaba umutsima agaca yubahuka akamuha ibuye?
cyangwa yo musaba urufi akamuha inzoka. Atavuga ngo ariko mwebwe murazi guha ingabire nziza abana banyu, kandi mwebwe muri babi. None nimba mwebwe muri babi mushobora guha abana banyu ingabire nziza, mukabaha ibyo babasabye, mbega so wo mu ijuru abarusha kugororoka, abarusha gutungana, ari mwiza kubarenza, mbega we nazarushiriza guha ibyiza ababimusabye, nazarushiriza kubaha ibyiza. Imana ihabwa icyubahiro. Bibiliya twemeje neza yuko igihe cyose dusabye ikintu Imana itegerezwa kugikora nk'uko twagisabye. Ariko nawe uri kuranyumva urabizi ko uyu murongo ni byinshi umaze gusengera ariko utigeze ubona, kumva uracyizera ko ibyo utarabona uzabibona, ariko hariho bimwe nubwo ubyiteze ariko bitazaba mu buzima bwawe, kubera zino mpamvu 8 ngiye kukubwira. Ni byiza zino mpamvu 8 ko wazikurikirana kugira ngo umenye ingene ukwiriye gusenga, no mu gihe wasengeye ikintu ukabona ntikibaye, ntibiguce intege zo gukomeza gusenga, uzamenya yuko icyo kintu wasabye gitari gikwiriye mu nyonga z'Umwami Imana. Ibyo wasabye Imana ikaguha yabiguhaye kubw'urukundo rwayo no kubw'imbabazi zayo. N'ibyo itaguhaye nabyo si uko ikwanka, ahubwo ni uko igukunda. Irabona ati ibi bintu amwe nabimuha bishobora kwangiza ubuzima bwe. Si ibintu byose umwana wawe yagusaba wosanga ufite, n'ibyo ufite si byose wacumuha, bitewe n'umutekano w'uwo mwana wawe. Ashobora kuvuga ati ndamuhaye ino modoka ntazi kuyitwara, kumbure nta na prema afite, ishobora kumupromora ku musozi, ashobora kugonga abandi bantu ugasanga ndamuburiyemo. Rero Imana ni nyarukundo, nishobora kuguha ibintu bikwica, kubera Imana iragukunda. Nishobora kuguha ibintu bishobora kwangiza ubuzima bwawe, oya. Rero zino mpamvu 8 nizo tugiyemo. Impamvu ya mbere ni kubera ko tutazi gusenga. Impamvu ya mbere ituma amasengesho yacu adasubizwa ni kubera ko tutazi gusenga. Usomye Abaroma 8:26 ugageza 2:7 batubwira ko mwemu w'Imana adusengera amanywa na nijoro, atunihira iminiho itavugwa, ngo kubera ko twebwe tutazi gusenga. Umuntu wese uzi atuye muri nosi, yaba pasiteri, yaba apotre, yaba profete, nta muntu numwe azi gusenga. Ukirese mwemu w'Imana aba muri twebwe adusengera. None mwemu w'Imana adusengera mu buryo bwahe? Mwemu w'Imana adusengera mu buryo bubiri. Mwemu w'Imana adusengera anyuze muri twebwe nyene indani. Ni cyagihe uba uri mu ntege nke ariko ukabona uravyukiranijwe nyene utanguye gusenga. Urashobora kuvuza ati kangende niryamire mushira, mugabo uwo mwanya wo kuryama ukumva urabuze ibitosi, ahubwo ukumva uri kurasunikirwa gusenga kandi wari ushaka kwiryamira. Ni mwemu w'Imana ariko aragusunikira gusenga bitewe n'ibintu ashaka gukora mu buzima bwawe. Mwemu w'Imana ashobora no gusengera akoresheje undi muntu. Imana irashobora gukoza umuntu, kubuza amahoro umuntu, agahagurukanwa no kugusengera. Ni muri ubwo buryo mwemu w'Imana adusengeramo kandi ngatunihira imiriyo itavugwa. Ubundi buryo bugira gatatu, mwemu w'Imana arashobora gusengera hanze yawe, nubwo benshi batavyemera, ariko arashobora gusengera hanze yawe. Kubera ko twe tutazi gusenga, ni kubera tutazi ivy'Imana igomba. Kandi mwemu w'Imana adusengera afatiye ku vy'Imana yabonye ishaka ku buzima bwacu. Kubera iki dusabye ibintu tutabihabwa? Ni kubera tutazi umugambi w'Imana, tutazi ubugombe bw'Imana. Bibiliya bivuga ngo Imana yumva gusenga kwacu mu gihe dusabye ikintu gihwanye n'ivyo igomba. Rero batubwiye ikintu ca mbere ni kubera ko tutazi gusenga. Urashobora gusenga ugasanga uri kurasenga ibintu bitari vyo, uri kurasenga ibintu bitabaho, ugasanga uri ko witotombera Imana, uri kwidogera Imana kubera ko Imana wampevye, kubera ko Imana wantaye, kubera situation urimo igatuma usenga amasengesho atabaho, ugasengera n'umugabo wawe ngo apfe. Ndaza abantu benshi numvise bari bafite mu masengesho bagasengera abandi bantu ngo bapfe bamererwe nabi, agasenga kubera situation arimo, Mana tumunyica basi mveho, kubera ndabona ko byose
n'ubundi nta buzima ndi kubona. Ya umuntu agasenga rero, agasenga nabi rero, yaba amasengesho yose usenga acaduka direct ku Mana, wewe uba warapfuye. Reka turangirize kuri ako nyene ka mbere, tuzakomeza ibindi 8. Imana iguha umugisha kuba dukurikiranye, mwibutsa gukanda subscribe nimba ari rya mbere, wongere usangize abandi zino nyigisho, warahezagiwe cyane. Icyambere hereje ko ni iki? Kubera ko tutazi gusenga. Niyo mpamvu ya mbere ituma amasengesho yawe usenga adashobora gusubizwa yose, ni kubera ko utazi gusenga. Ariko turafite ivyizigiro kubera mwemu w'Imana aba muri twebwe, aradusengera nubwo utazi gusenga. Ariko Imana ishimwe ko yaduhaye umuntu azi gusenga. Imana ishimwe ko yaduhaye mwemu yera adusengera amanywa na nijoro. Birivuga ngo mwemu w'Imana abana nacu no mu ntege nke zacu. Hari abantu bazi ko iyo umuntu yagiye mu ntege nke, mwemu yera aca yiruka agaca muvaho. Oya, ahubwo mu ntege nke zawe niyo mwemu yera akora. Mu ntege nke zawe niyo mwemu yera agusengera, agufasha guhaguruka ndetse no gusubiza mu murongo. Mwarahezagiwe cyane. Data mwiza, turagushimiye kubwa mwemu yera waduhaye adusengera mona nijoro. Nubwo twe tutazi gusenga, ariko waduhaye uzi gusenga, adusengera amona nijoro, azi umugambi wawe ku buzima bwacu, maze akadusengera kugira ngo bashe gushika. Ndasenga mwene data afite amasengesho menshi yasenze, amwe atigeze anasubizwa, ariko ndaguhamagaye kugira ngo mubere inyishu. Bimeze imisozi imbere y'ubihindura ibiyaya, kiganza cyawe cyiza gikomeze kuba hejuru ye, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mwarahizagiwe cyane. Wifuza gusengerwa cyane, ufite ikibazo ari n'indoto warose zakuzazaniye, urashobora kuzitubwira tukagufasha kuzisobanura. WhatsApp yacu niyi +257 65 986 540, agasaraba 257 65 986 542. Mwarahizagiwe cyane.